Aku
mutazi mwe nukumerwa amashi kuko Imana y'imbaraga kandi zikomeye na Yesu Kristo. Urakoze na Yesu Kristo ku mugoroba watugiriye neza nk'ishingiro rya Modern Life, wagiye neza imiryango yose bane hano mwami mushimwe hejuru icyubahiro waje kiganje ku buzima byawe mu izina rya Yesu Kristo tuzizeye. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nibaza yuko uno munsi undi munsi mwiza udasanzwe. Umunsi inyuma yaho ejo byari bikomeye. Nibaza ko uno munsi nawe Imana iraza kutugendera. Ni bande bagize ejo. Dukomera amashi Imana yacu. Nibaza ko uno munsi biza gusumba hanyuma bwagenze. Rero kano kanya keza gatwereze abashitsi. Twakire abashitsi batwiri n'umunsi umunsi wa mbere waratumiwe wabonye ubutumire ku mbuga zitandukanye tuguhaye ikaze mwene data. Rero tugusabe bigaragaze ko ejo kwawe ushobora kuba ejo umuntu y'icenga rya mbere. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kano kanya akanya kadasanzwe tugira tuzi program isomene nziza ko twatangiye ejo. Program ko muyizi n'umunsi wabandanya n'isomene y'aba papa conference de papa n'umunsi wabandanya inyigisho dushima Imana ku mushitsi wacu yaduhizaniye cyane rwose. N'umunsi program irabandanya ejo. Program hari ni program special pour papa. Ejo hatumiwe abapapa gusa. Dimanche ni ibiganiro bibiri bijya bisanzwe bitunganijwe kuva saa 2 kugera saa 4:10 ama kuva saa 4:30 gushika saa 6:40. Ariko ejo amasaha ni kuva saa 3 gushika saa 7. Rero dukomeze dutumira abapapa bagenzi bacu abo byagoye uno munsi, ariko ejo bazaza basiba. Kandi papa azosiba ikibazo gikomeye cyane rwose. Nkuko mwazumvise ejo umukozi w'Imana tuba turi kumwe kandi twiteze tuzoheza kiko. Haleluya. Kano kanya rero akanya keza kadasanzwe nk'irimo y'abapapa dukomeza tubereka ejo ni bane cyane rwose kubyara abandi barahaye. Okay, n'umunsi wabandanya ngo twari twabandanya ntumire umuyobozi w'abaririmbyi wa papa ashike hano tugire dupresente indirimbo yateguwe n'abapapa. Twabandanya duhimbaza Imana ko isomene yacu abapapa twaravuye hasi isomene yacu kandi izobana. Rero nagende wa mugwi badupresente indirimbo yateguwe. Karibu Papa Bless. Haleluya.
guca impunja uwo mungu uzokomera cyane rwose. Yego, haleluya. Kano kanya tukutazira Imana, twagira duhamagare urukundo rwanje yacu ibandanye tutazira Imana, natwe ishengero tutazira Imana, tutazirisha icyo duhezagisha. Akanya keza aho gutanga amashikanwa kugira 10 amashikanwa mashimwe, nabo baje biteganije gushikira muri ya plan y'inyubako ya parcelle twaronka kw'ideni, ukashaka gushikira kugira dushobore kuyiriha isikekira hano ngaha. Rero tugakanya tuwaje tubone mu mwanya mwiza, protocol nayo ishidufasha kwakira amashikano. Karibu, urakoze. Amen. Ariko niwe mfuje kutochukwe. Atafuje kutochukwe. Tashobora kuvuga turi bane. Tutagira cyabashika mama.
turi hano twakiriye abashitsi b'abakozi b'Imana bari hano amabiga twakiriye umukozi w'Imana atubwira ijambo ry'Imana yongere asengere n'abashikamo bije gutanga Imana yacu karibu. Reka ukingura amashuri ubahumugisha abatanze ibishuzo mwami Imana
ibigega byabo byuzuritswe kandi mwami Imana babonye imfura y'umugisha udasanzwe mu buzima bwabo abatangiye ibikoresho baremera impamvu nyinshi iminsi mikuru abarishimase abariko bariha ideni ryawe ya parcelle ubishyura amadeni ntibazobaheho bapanze ariko turasenga mwami Imana uzobahe nabo kugira iwabo abafise iwabo mwami Imana uruvyaro rwabo mwami Imana uzogiraho kuba kandi bashimangire mu gihugu no mu mahanga hose abatazi bimaze ibyishimo bashitse amasezerano abatazi mwami Imana bashikanwa mu ngoro yawe ibiganza byabo bigakeranirwe n'ububiko bwabo bwagakeranirwe urakoze ko wumva gusenga kwacu atwishimire byose ibyo twigingira tubisenze tubyizeye mu izina rya Yesu ishengero ryose riti amen kandi pasiteri bari bamugisha Hallelujah. Amen. Oh, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 1, 2, 3. Hallelujah. One, two, three. Hallelujah.
ya pastor umutware wabo ongera kandi kubashimira n'umuryango wose barakundana mwarakoze kudutumira Imana ibakumusha cyane tumuri bangahe byawe nakwiye ko njeje ndetse ndabishobora ndabizi ko ndabwira kuko iyi si ifise abahungu benshi kagira abagabo bakeya babaye bizumwe n'umugabo nyamugabo kuko umugabo nyamugabo ahaciye ntabwo ahaca gutyo ahaciye asiga itarasi urugo abayemo ntabwo ari urwabo gutyo asiga muri itarasi akazi abayemo ntabwo asiga gutyo agasiga muri itarasi umugabo nyamugabo ahaba asiga izina udupfume ubura ubutunzi usiga ariko usiga izina mu muryango wawe nagenda kubwira izina ni ikintu gikomeye abana bazaririraho abuzukuru baririraho bose izina ni inkoni bikomeye cyane nicyo gituma bibiri abantu mukiranutse umugororotsi aza kwibukwa ibihe byose ushaka kubaka nkoni iwanyu w'umugororotsi w'Imana amen ndashaka Imana rero kuko abashyitsi bacu Imana ibagire neza n'abana y'Ukajenga Imana ibaganira n'abandi bantu bakoze Imana n'abandi benshi tuzi ko hari n'abandi batandukanye tuzi na mbere yuko ndekora rero murakoze tugiye turiko turavuga ku byerekeye kubakwa k'umupapa ariko ntitwavuga kubakwa k'umupapa n'umugabo w'umugore wumve ko nawe ntebe yera ntabwo yigera uwaje wese ntigera akarangiriza abantu gusa uwaje wese aramuha ibyo akeneye kumva kuko nshobora kwigisha ku mupapa ukumva Imana ikubwira ngo kandi we utanga icya cumi ikigira cumi kandi ndiko ndigishiriza kugira ngo umwe yera ni transformateur de dresser umwe wese aramuhereza ibyo akeneye aradisipacha akaguha ibyo akeneye nshobora kuba ndigisha ku bakobwa ariko umugabo akiyumvaho siko bimeze wewe rero nawe waje si iby'abapapa nawe uragenda urose ibyakuzanye ukira kuzana umutima gusa urone tubibwire ku Mana nanjye bariko baravuga iby'abapapa ariko nanjye simvire mwaho aho ugenderera abandi nanjye ntunyibagire arakaririmbo k'abashazangendo akimana nimwana gukora ngati byinshi bahora baririmba ariko akaririmbo kamfashije ndiko ndategura aravuga kubera ko turiko turiga byerekeye kubaka imiryango n'abakobwa n'iki aravuga bakaririmba ngira nko mu myaka 70 bakasukubomora ugushinga rukaguma ntabwo kavuga ariko nimukati bakasukubomora ugushinga rukaguma ebe wa muhungu bifuza kurongora uramenya yuko imyaka yawe igeze bakasukubomora ugushinga rukaguma bakasukubomora ugushinga rukaguma ewe wa mukobwa wifuza kurongorwa uramenya yuko imyaka yawe igeze abakaririmbo ntawe kwibuka ko abashaza neza aravuga rero ubwo reka ukamubana kubi ariko Imana ishimwe si umugabane wawe kandi niba warabaye
kubaka si amafaranga. Kuko kubaka babyitiranya n'amafaranga, babyitiranya n'akazi. Rero nibyo akazi karagufasha nyine kugira ngo utange impano. Ariko kugira ngo wubake neza si akazi. Ikindi nacyo si amashuri, ikindi nacyo si amafaranga. Yiba ari amafaranga, Bill Gates ntiyari gusenya urugo kagashaje. Yiba ari umugabo, yiba ari abagabo b'ibyamamare bamenyekana cyane, Nelson Mandela ntiyari gusenya urugo ashaje. Nibwo kunanira Mandela. Kandi nagira ngo ababwire ngo burya umuntu w'umunyabwenge ubonye ikintu cyananiye abantu bagomba kureba buryo nicyo ukwiye gushyiramo imbaraga, niho hantu haryoshye aho kubera. Burya ahababaza cyane iyo hatagenze neza, niho haryoshye cyane iyo hageze neza. Nta kindi kizokubabaza cyane muri iyi si atari urugo iyo runaniranye. Nibwo bwonyine bwo kubabaza gusumba ikindi kintu cyose cyo kubabaza. Rero ahababaza cyane niho ukwiye gushyiramo imbaraga, ni ukuvuga ngo niho haryoshye cyane iyo hagenze neza. Ntabwo mwumvise ariko ntacyo uzobyumvira ngo mutamagane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tubandanye ibyo twarimo turiga hejuru. Itangiriro ibice 3 umurongo w'9. Aravuga ngo Uhoraho Imana ahamagara umuntu, niwe Adamu. Aramubaza ati uri he? Uri he? Aramwishyura ati numvise ijwi ryawe mu itongo ndatinya, kuko ndi gusa ndinyegeza. Aramubaza ati ninde yakubariye ko wambaye ubusa? Urumva? Mbega baririye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo muntu aramwishyura ati umugore wampaye. Mbiriza rero ukuntu uyu mugabo atafashe responsibility. Aramwishyura ko ati umugore wampaye ngo
ibintu byacu ase nabi kandi aganze imana imutwara ikintu cyose aganze hanyuma icyo gihe imaze kumurema donc imaze kuvuga gutyo ikira mu muntu mu ibumba ikimushyiramo mpembaye nta kindi kidushoboza kuganza uretse mpembu w'imana. Amen. Turiko turavuga ingo za gikristo, turiko turavuga abantu b'abakristo, siko bimeze. Ikintu cya mbere kizagufasha kuganza kuzoba rwose ko mpembu w'imana niwe atanga ubwenge, niwe atanga n'ingufu, niwe atanga na transformation, niwe ahindura, niwe atanga gushyira amanga nk'intare aho ufise ubwoba, niwe ahinduye petero aho ufise ubwoba. Mpembu w'imana niwe ahindura akaguha ubwenge akakubwira ibyo ukwiriye gukora. Muragenda mu biro hari igihe mu biro umunsi umwe kompiyuta yagera yasi laptop kompiyuta yari yasi ndabona umuntu IT wamfasha yoza kuraba iyo kompiyuta ordinateur gize ndabaza mpemire ngire gute ko ntazi ko nabigeze kandi ndakeneye gutangira gukora nihuta cyane ndanumva mpemire bambwiye ngo subira uzimye wongere batse wongere batse ndabikoze gutemberera birakunze ndabona mpemire akabisa atanga ubwenge mpemire rero dushobora kubaka ingo neza none ngira abagabo nyabagabo nicyo gituma uwo mugabo rero imana gushyiramo mpembu wawe hanyuma igize gute muri geneze cyangwa itanguriro ibice 15 imana iravuga ngo uwo mugabo imuremera itongo ry'iki rya edeni ikimushyira muri iryo tongo kugira ngo agere gute aririme kandi agere gute arizigama. Hanyuma imaze kumubwira gutyo kugira ngo iri tongo ndagushyizeho ntugire ngo byarangiye biraheze no uzotegereza kugira icyo ukoze izo ngufu naguhaye kuko ntishobora kukubwira ngo uzigame uproteje itaguhaye ibikoresho byo guproteje. Imana ntiyigere igusaba icyo itaguhaye. Ntishobora kugusaba icyo itaguhaye. Niyo guha ingufu nyinshi umenye ko izogera ahantu zigusaba kuko izoba yaziguhaye. Niyo guha amashuri menshi umenye ko igihe kimwe izagusaba kuko izoba yaraguhaye. Niyo guha amafaranga menshi umenye ko izagusaba kuko izoba yaraguhaye. Ibyo Imana yaguhaye byose umunsi umwe izobikenera. Ntiyabiguhaye ku bwawe, yabiguhaye ku bwawe kuko waremwe ku bwawe, waremwe ku bwiwe. Haleluya. Ibyo iguhaye byose bizi ko uzobikenera. Iyo iguhaye amagara meza ntukirate ngo ushyire ibifuwa imbere. No. Ibyo bintu Imana izobikenera igihe kimwe. Uzashaka umunsi umwe ku rusengero bakeneye umuntu aterura ibintu by'ibijana kandi ari we guhaye wenyine. Hanyuma ibyo bifuwa byawe bituze neza. Haleluya. Abagabo baterura ibyuma bakaza mu rusengero bamenye ko Imana ibafitiye akazi ko kuza gukorera gahazi. Hari za groupe electrogene hari ziba zikeneye guterwa aho njyewe ntibampamagara ngo nze kuyiterura kuko barabona yuko barabona njyewe bampamagara nanjye ibyo Imana ntiyabimpaye kugira ntiyanyekivye muri ibyo bintu. Icyo Imana yakivitemo cyose ibizi ko izogikeneye. Iguhaye ubwenge irabizi ko izogukeneye. Imuha ingufu ati iri tongo rero uririme. Uririme kandi kuririma no kuvuga iki uri gwiza. Amen. Uri gwiza urigire ryiza. Imana bwacu cyose ikiguha bishanze kugira ngo nawe ugire icyo ukoze ugikore neza kuko yaguhaye mpembu wayo uwo mpembu niwe wagufasha gufata ibintu byose ukabigira byiza. Niwe wagufasha ku rugo rwawe ukabigira byiza. Niwe wakubwira ukuntu ugandukira umugambi urukira. Niwe wakubwira ukuntu ukunda umugore wawe. Nicyo gituma yagushyizemo mpembu wayo. Hanyuma rero donc uwo mugabo agera ahantu hanyuma Imana imuha n'amainstruction imuha n'amategeko iramubwira ati rero ibi biti byose wemerewe kugira gute kubirya ariko igiti kiri hagati muri iri tongo kimenyekanisha ikibi n'icyiza ntiwemerewe kukirya kuko niba nakikoraga gusa utanakiriye no gupfa uzogira gute uzopfa. Ariko ntiyariko iramubwira gupfa mu mubiri ariko iramubwira kuba mpembu urwaye yamuhaye iyo mpembu y'Imana kujya yaravuga ati guhema uzoba ndaguhema ariko uzohema umeze nk'uwapfuye. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo kera igihe twari dupfuye twishwe n'ibicumuro byacu kuko mpembu y'Imana ntabare muri twebwe kuko mu byaha niho mama yatubyariye. Umuntu wese avuka akavukana agapagani
n'ikofi kuko atinze kudahibera gatoya ararisokoroye ariko karamubwira ati ndakasatu ukiyumvira ko kantu ninde yakigishije gukubitana ninde yakigishije cyane kakakujya muri enyo kwibere ukiyumvira ko umuntu pemba muri mubutayi muri buto urumva rero icyaha umuntu anakivuka kubera ibibazo Adamu. Aha rero Bibiliya iratubwira ngo uwo mugabo agira gute ariko muri Geneze itangurira ibice bitatu turabona inzoka yinjira muri rya tongo siko bimeze inzoka yinjira muri rya tongo hanyuma umugabo bamubwiye iryo tongo agira gute ari rimwe kandi n'umugore Imana yamuhaye yari umugore yatereza gufata responsabilité y'ibiri muri ibyo tongo byose nagira kubwira ngo wa mugabo ufise Imana ibiri mu rugo rwawe byose Imana yarabiguhaye ni wowe ubijeje inzoka ikaza kwinjira Imana izobikubaza ushinzwe gukubita inzoka zose ziza mu rugo rwawe marayazima abagabo babibere hari biko nta inzoka ikinjira hanyuma mucyera akabona turareba ariko ibyo ntabwo bemba bikoze akavuga ati ndabikora kubera ikigo birirwa hariya gusoka kandi bomba kugura rero zikatana inzoka yinjira uwo mugabo aramubwira ati urishaje yo guproteja iri tungo n'ibiririmo byose n'uyu mugore ari atashaje kuko niwe nahaye guproteja ibirimo ubwabo n'ibitongo byose hanyuma mukanya Bibiliya iravuga ngo inzoka yagusha ubwunge bwose inzoka mukanya ibirari sinzi ahantu Adamu yarari mu by'ukuri abagabo barangara nk'abapapa turangara kandi Imana yaratubwiye kurinda ibintu tukarindira ko inzoka iza hanyuma Adamu sinzi ahantu yarari nimba ari busy nimba yari busy hari igihe tuba busy tukibagira ibyo Imana yaduhaye kuriya tukaba busy cyane asigaye ari busy cyane muri mubwira ati uri busy cyane reka inzoka yo nibura hica iri busy zikunda kuza y'abantu bari busy zikunda kuza inzoka inzoka irazi kwiroderera mena business barakora rero inzoka ibirinji inzoka yinjiye ikiraza ikomunika iraza yicira ahantu kuri kotetekete kandi Satani ahantu aca ahantu abona ko hari feri burya abantu b'abakinnyi b'umupira barabizi yuko kenshi umwataka abataka bameze neza aragenda akaraba abadefanseri bakomeye ukajya ubona arahunza avuye kuri seti agiye kuri wonze akongera kuko ahandi niho aza kwinjiza igitsindo kuko yabonye ko umudefanseri ateteketeke na Satani niko akora aba arabamubana ngo hajya ngo nibyo ngo Imana yarababujije ngo kurya ngo ibiti byo muri itongo byose abanza kwicisha Satani aratsinda azosha ku munsi umwe urumva ngo hajya ngo Imana yarababujije kandi yaravuze n'amakuru sinzi ngo yarayamuhaye ariko Satani afise amakuru reka Satani arasumba imyaka sogokuruze wawe afise amakuru yose udafise kuko na sogokuruze wawe atarabaho Satani yaraye wewe rero ntukibaze ngo Satani umusumba ubwenge babwita Bibiliya imwita Lomana azi ubwenge bwinshi ntugire ngo Satani uramusumba ubwenge umuntu amusumba ubwenge ni umuntu azi kuba muri presence y'Imana hanyuma abaraje umugore aravuga ati none Imana yaratubwiye ngo byose ngo tuze tubijye kandi urumva bangajije ku presence bagize ikiganiro none Imana yaratubwiye icyo kiganiro cya mbere ako kanya kose Adamu yararehekwe Adamu yararehekwe kugira ngo icyo kiganiro kibamwe bakeshana kandi mwe agahereza ngo ya Imana yaratubwiye ngo nitukarye hanyuma tuzorya gusa ibi biti byose ariko cya kindi kiri hagati aca muhamakuru neza ikijya rero nicyo gikwiye kuribwa kugira ngo uzomere nk'Imana ni igiki Imana itagera abahaye kuko yabaye mwemu wayo hari ikintu cyo gusa n'Imana n'igiki ariko Satani buri gihe aragucanga akakwereka ibintu mpamvu Imana ntikwitayeho
bagaterera ku mugoroba bakaganira. Reba ukuntu umugore aza kumubwira kandi afise amakuru avuye kuri mezomere. Rondera amakuru yo kuri mezomere. Reka kumviriza amakuru avuye. Yari afise amakuru original. Aravuga ati none nibyo kabisa. Hanyuma icyo gihe umugabo agira gute? Bibiliya iravuga ngo yumvire umugore. Afata cya kindi Imana yamubujije. Areka yumvira umugore niyumvira Imana. Icyaha kiba kigize gute? Kirinje. Umugabo abataye responsibility ziwe. Hanyuma Imana ije kuko Imana ntizi kuvyora. Sheri ndo komando. No. Singakunda wewe uri umurongozi mu mubiri wawe. Uza kusumbisha abarongozi ukabasumbisha abatoya bawe. No, yoye igenda kuri sheri ndo komando manezi. Iraza avuga ati ndabizi muri gere nawo. Imana igenda gutyo. Ukayaga ko kugoroba. Yigendera isanga kibanza yahora aganirwamo na Adamu yataye ikibanza. Abagabo murasubira mu kibanza cyanyu mu izina rya Yesu. Umugore yataye ikibanza urasubira mu kigore urasubira mu kibanza mu izina rya Yesu. Umwana yataye umwanya wiwe arasubira mu kibanza cyo mu izina rya Yesu. Asanga Adamu uri hehe? None Imana ntiyaraza hino. Imana kwizi byose cyane. Imana ni omniscient. Izi byose yari ibizi ariko yashaka kumwereka yuko yataye ikibanza. Where are you? Uri hehe? Adamu uri hehe? Imana ntiyari ahari. Umusubize yari hazi cyangwa ntiyari? Yari hazi ariko yashaka kumwereka ko ikibanza yahoramo yagitakaje cyo kuganza. Ikibanza cyo kuganza yari yamaze kugitakaza kuko yatakaje presence yayo, yatakaje mpemu y'Imana kuko yari yaramubwiye ngo azopfa. Hagira abantu babiri baza ngaha, umugabo n'umugore. Ego ntacyo. Yes. Hagira n'Imana izi. Reka ndavuga wambaye ibyera gusa, nta wambaye ibyera gusa. Ego Ingo ariko mu ngobane se kigirwamana tutaze kugira ikigirwamana reka basi nakandi kuko kubereka gusa reka tumwita Imana siko kuko kamera turabitera gusa kuko usanzwe kwita yiwe cyane ku Imana ariko ntabwo ariko ntacyo kuko ndamuzuwe wambaye ibyera kandi wibifuwa kandi muremure ni munini. Uyu mugabo rero kumwita Adamu kuko yamaze kwambara ibyirabura, yamaze gukora icyaha. Urumva ubu rero kubera ko yakoze icyaha yaciye Imana imuhamagaye, Adamu uri hehe? Aravuga numvise ijwi ryawe ndatinya ndinyegeza. Icyaha kizogutuma winyegeza urahunga. Umunyabyaha yiruka atakimwirukankana. Ikindi nacyo icyaha kirakumanura. Wa muntu w'umugabo kikagutesha agaciro. Yataye pozisiyo yahora aganiramo n'Imana za frekase z'Imana yari hejuru cyane. Bibiliya iravuga ngo twahanganywe nawe, tuzurana nawe, tugendana nawe, twicaranye nawe ahantu ho mu ijuru. Pozisiyo yacu n'ahantu ho mu ijuru. Ariko kubera icyaha kiramumanura kimushyira hasi cyane. Atakaza agaciro. Bya bindi yahora domina muri jardin bitangura kumurya hejuru. Inzoka yari yarisize izina itangura kumurya. Kandi ariko yabyise amazina. Ni wewe mwenyine yabyita amazina afashijwe na mpemu y'Imana. Nijya mvuga butunzi bwana niwe yavuze ko ari imbwa. Niwe yavuze ati iyi ni imbwa, iyi ni inyambo, iyi ni intare, niwe yabyise. Hanyuma rero bica bijya hejuru nawe cyangwa ubwoba bwawe kuko icyaha gitera ubwoba. Icyaha gituma ubwoba bwinjira mu bantu. Hanyuma rero icyo gihe Imana ingumurondere rero ubaza Adamu uri utavuga Imana. Adamu uri
idakeneye umuntu, itifashishije umuntu, itarondeye umuntu, yategereza kutazomuheba ubuziraherezo kuko yari mukeneye kugira ngo kandi isubire gucungura. Haca haza iki? Haca haza umugabo yitwa Yesu. Yesu ari he? Yesu, where are you? Nta muntu yitwa Yesu yoza ngaha. Reka haze kandi ubundi yambaye ibyera. Uyu munsi ngiraga dress code ni intwari. Biragoye kuronka. Haca haza Yesu. Yesu araza. Umviriza Bibiliya ukuntu ivuga gutya. Iravuga ngo Imana ikitangura umugambi wa restauration. Haleluya. Ndagira ndakubwira ngo uyu mugoroba Imana iratanga umugambi wa restauration mu buzima bwawe. Uyu mugoroba Imana iratanga umugambi wo kugarukanira ibyo wanyazwe. Ndavuze ngo Imana iratanga umugambi wo kugushumbusha ibyo wanyazwe mu buzima bwawe. Bibiliya ivuga ngo nzobashumbusha iby'inzige na zahabu zari, itanga umugambi wo kurestora umwana w'umuntu. Nawe yatumviye Imana agaheba Imana, ariko Imana ntiyigeze imuheba. Ngagenda kubwira ngo Imana ntizoguheba. Imana iragukunda cyane. Uruba agaciro imbere y'Imana kuko Imana idashobora kuguheba. Nawe ari kuba umuntu umwe yari kuza akagupfira ku musaraba mukuru w'igiciro mu maso y'Imana. Ashobora guheba intama 99 akagenda akarondera imwe gusa yazimiye, kuko uri uw'igiciro mu maso y'Imana. Mupapa, nagira ndakubwira ngo uyu mugoroba, you are so precious. Uri uw'igiciro mu maso y'Uwiteka Imana. Nimba warateye position yawe yo kuganza, haba mu rugo rwawe, mu kazi kawe, ahantu hose, Imana yiteguye kuza kugusubiza mu kibanza cyawe, ukaba umuntu aganza. Ibyari hejuru y'umutwe wawe bikakuja munsi y'ibirenge byawe. Haleluya. Kuko ibiri hejuru y'imitwe yacu biri munsi y'ibirenge bya Kristo. Iyo turi muri Kristo tujya hejuru yabyo natwe. Sifa kwa Bwana. Itanga umugambi wo kurestora umwana w'umuntu. Kuko iravuga ngo ujya nabona nararemye mu ishusho yanjye, sinzomuta kandi sinzomuheba. Amen. Haleluya. Bibiliya iravuga gutya, Luka 19:10, haravuga ngo umwana w'umuntu icyamuzanye kwari kurondera no gukiza icyari cyarazimiye, akabura kuza no kurondera. Muri icyo gihe Imana iravuga ati umugabo yitwa Adamu yakoze amakosa, icyo kurestora reka nzane undi Adamu mugenzi wiwe. Ariko Adamu ari Imana 100%, hanyuma akaba umuntu 100%. Yamara umubiri w'umwana w'umuntu kugira ngo yishushanye nawe. Akenshi iyo abantu bari fere ntukabacire urubanza, cyangwa ngufi wishushanye nabo kugira ngo nabo ushobore gufata imitima yabo. Yesu yicisha bugufi. Bibiliya iravuga ngo uwo mugira umutima wari muri Kristo Yesu, uwo ntiyiyumvire ko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumera ko, ariko yicisha bugufi, yisiga ubusa, afata ishusho imeze nk'Imana w'umuntu kandi afata ishusho y'umugurano kugira ngo amanuke hasi.
biragusanga aho wiheburiye ariko aragira urugendo niwe azogusanga si wowe umusanga. Imana ishimwe cyane, niwe yaturondeze twe twamurondeye. Twebwe twari abanyabyaha dufise isoni nyinshi cyane, ariko areka intebe yiwe y'ubwiza y'icyubahiro niyemera kuringanira n'Imana ntiyabigumbira, ariko yemera kumanuka kuri levo yacu abanyabyaha, yambara ibyaha byacu, yikorera ibyaha byacu byose, yemera kose amutera umugongo, kandi we na se bari umwe, amugira neza kugira ngo agucungure agusubize mu kibanza cyawe. Aramufata aramubwira ati mwana wanjye naho wampebye ariko je sinaguhebye, naje kukuresta wa mugabo, naje kugusubiza mu kibanza cyo kuganza, naje kugusubiza mu kibanza cyo kuba protector w'urugo rwawe, naje kugusubiza mu kibanza cyo kuba provider utunga urugo rwawe, naje kugusubiza mu kibanza cyo kuba pastor w'urugo rwawe, naje kugusubiza mu kibanza cyo kuba umulideri w'urugo rwawe, aho wasuzuguriwe kubera ko utari ufise akazi, ariko ngiye kugusubiza mu kibanza. Sifa Baba, wa mugabo we, aho ibyaha byagutesheje agaciro, ngiye kuguha gukiranuka. Ntabwo gukiranuka kwacu gushambagara, ariko twambaye gukiranuka kw'Imana yacu. Araza umukiranutsi, araza aramudugana, haleluya, aramudugana. Imana ishimwe, aramucungura, amusubiza muri cya kibanza, amusubiza muhamashi Yesu Kristo, amusubiza mu kibanza cyo kuganza. Haleluya. Uyu munsi nagenda kubwiza ukuri, gusuzugurwa mu rugo rwawe kwitwa nk'inkuba nyokuru niko yakoze kuko iyo usuzugurwa mu rugo rwawe nta kindi kintu kiba kikunezera, kuko mu rugo niho hari bazi, niyo bazi. Iyo mu rugo umugabo yasuzugura, iyo mu rugo umugore asuzugura, nicyo gituma ndakubwira ngo waba mu rugo asuzugura mu rugo rwawe, ibindi byose urabirinda iyo biri hanze. Gusuzugurwa hanze ntacyo bwagutwara, ariko gusuzugurwa indani wawe birakomeye cyane. Azavuze mu izina rya Yesu, niba warasuzugurirwa iwawe, Uwiteka agusubiza icyubahiro cyane. Hanyuma rero umwami wacu aramubwira ati mwana wawe, ni wowe neza, ni wowe wanzanye, nashaka kugira ngo ndakubwize ukuri, uri iwanjye, uri w'igiciro cyinshi, wa mugabo we, nanjye ndi umugabo mugenzi wawe, ndi Adamu mugenzi wawe, hanyuma wewe uri Adamu, nanjye twese turi ba Adamu, nanjye ndi umuntu, ndi umwana w'umuntu, niko bamwita son of man. Yemera kwitwa umwana w'umuntu kugira ngo natwe twitwe abana b'Imana. Imana ishimwe cyane, afata kugira ngo umwana w'umugabo amusubize agaciro kiwe. Wa mugabo wiruka kuri business ukibagira urugo rwawe, uri kuribagira iby'agaciro bikomeye, hajya niho uzosiga izina rigafata neza gusumba kuri siga hanze. Nabwiye Imana ngo Mana mbabarira, sinze mbe rurangira amahanze iwacu ntarirangira mu rugo rwawe. Nakoze icyo inzozi mfise, ndashaka kuba umugabo mwiza, umugore mwiza, n'umupapa mwiza w'abana bawe. Icyo nicyo nshaka, nicyo mparanira. Simparanira kuba rurangira mu rusengero n'aba rurangira iwanjye. Abagabo kenshi turi abasipesialiste bo kuba rurangira hanze, ariko uzogutanga agaciro iwawe niho hari ubutunzi bukomeye cyane, kuko Imana yafashe umuryango gusumbisha ibindi byose. Ni Imana yitirirwa imiryango yose yo mu isi. N'igihe yahamagaye umuryango Abrahamu na Isaka na Yakobo, ni papa n'umwana n'umwuzukuru. Ni Imana ya Abrahamu, ni Imana ya Isaka, ni Imana ya Zabakuru, ni Imana y'umwana, ni Imana y'umwuzukuru. Ni Imana ihamagara umuryango, kuko nayo ni umuryango. Wa muntu ndaha agaciro umuryango wawe, ndagenda kubwira ngo ntushobora kukwega ineza y'Imana ku buzima bwawe usuzugura umuryango. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo ubahe so na nyoko, ubahe so na nyoko, uze mugende muri ayo mabwiriza 10 y'Imana. Ibindi byose bivuga Imana, ariko iyo hageze ibwiriza rikurikira ni ukubaha so na nyoko. Ibwirizwa rya 5 itangurira ku muryango, ubahe so na nyoko, kuko aricyo cyagezwe gisumba ibindi byagezwe nyuma y'Imana. Inyuma y'Imana haza umuryango. Haleluya. Kuko Imana nayo yakoze n'umuryango. Reka ndakwereke, hagira umugore umukobwa azagaha umugabo umukosikate, ntihagira umukobwa aza, ariko ntabwo sindakwese umugore ni ingogera gato n'akantu kugira ngo gafasirike abantu babibwiriza. Ariko
gucunga yacunguye ishengero. Ishengero riri mu mudeni wa Kristo. Yesu amugabo. Siko bimaze. Ingosha. Yego shasha. Iri ni ishengero. Ubu ni Kristo. Iri ni ishengero. Uyu nawe n'undi muryango. Siko bimaze. Hanyuma Adamu nawe yari afise Eva. Umugore n'umugabo niko yabaremye. Imana ni yubaha imiryango kuko nta n'umuryango. Iyi Mana ifise umugore yitwa nde? None ntimuzi ko Imana ari data wa twese? None nta mama wa twese iri muri Bibiliya? Soma Abagalatiya ibice 4:26. Muraba umugore w'Imana. Abagalatiya ibice 4, baguha mikrofone muhasome neza. Mama wa twese ari muri Bibiliya. Mama wa twese. Mugire n'ingoga amasaya. Abagalatiya ibice 4:26. ariko Yerusalemu wo hejuru Yerusalemu wo hejuru niwe mugore bwite, niwe nde? niwe mugore bwite, Aha. niwe mama wa twese. Niwe mama wa twese. Hari data wa twese, hari na mama wa twese. Hari Yesu, hari n'ishengero, umugore mugeni wa Yesu. Hari na Adamu na Eva. Imana ni Imana y'imiryango kuko nayo n'umuryango bwayo. Ni Imana y'umuryango. Igihe usuzuguye umuryango ntushobora gukurura ukwega ineza y'Imana. Kuko Imana y'umuryango yubashye umuryango iwushyira hejuru. Igihe uri umupapa ugata inshingano zawe za gipapa, ndagenda kubwira ngo ntabwo Imana ishobora kukwishimira na gatoya. Warataye kuko uwitesheje agaciro. Kuko Imana ni data wa twese. Yahaye pica yayo umugabo imwita data mu rugo. Umugabo yitwa data. Imana ni fondasiyo y'ibintu byose. Umugabo ni fondasiyo y'urugo. Uyu ni data twese mu muryango. Imana imuha izina ryayo. Kwemera guta agaciro, ugata agaciro ukareka gufata pozisiyo yawe ya data, usuzuguye Imana yakwizeye. Yakugize data, ikugira papa kuko nawe ni papa wacu mu ijuru. Haleluya. Abapapa bata inshingano zabo, uri kwitesha agaciro gakomeye cyane. Fata responsibility zawe nk'umupapa. Fata abana bawe, fata n'umugore wawe. Ugenda ukorera amahera menshi cyane, ariko ntiwemvese priority. Umenye ko priority ari umuryango. Umenye ko icy'agaciro ari umuryango. Ugende baronderere, basumire, ariko abarimo kugira abambere kuko niba Imana yagize imbere. Haleluya. Mwana papa we, Imana yarakwizeye cyane. Aba bana mugahumana. Ndagenda kubwira ukuri. Aba papa muri abusa mu rugo. Muri ko muratanga ibikomere cyane abana. Kuko ndagenda kubwira absence ya papa mu rugo iteza amaskandari mu rugo. Akenshi uzasanga abana bagize abapapa bari abusa badahari cyangwa abapapa badahari. Akenshi abo bana bakura batagira identite, bakura bafite ibikomere batiyemera, bakura bashaka kunezereza abantu, bashaka kuba bo batari bo, bakura bafite insekirite nyinshi cyane kuko ntibaronse papa ntibashyiramo identite mu mwana bavuga ati yes urashoboye kabisa. Muze muraba iyo umwana yarize agenda kurondera nyina, ariko iyo umwana yatsinze ku ishuri agenda kurondera papa, akavuga ati papa ndayazanye kugira ngo papa amubwire ati aho ushaka umugabo nkandi. Kuko iyo umwana yarize arondera mama kuko mama arabizi ko ari afite igitima kinini cya consolation. Mu marira ni nyina, ariko mu nsinzi ni papa kuko arabizi ko papa buri gihe ahora ashaka insinzi nyine n'abagabo. Papa niba hari identite umwana, namubwira ngo urashoboye bigafata, namubwira ngo uri mwiza bigafata, niyo mubwira ngo uri w'igiciro bigafata, niyo mukuramo insekirite zose, namubwira ati bijya gukorwa bwose ukwiyemera ko humura wowe waremwe mu ishusho ry'Imana, waremwe neza mu buryo buhambaye kandi butangaje, uri w'igiciro gikomeye. Kandi umwana akagenda koko avuga ati papa yabivuze ko papa iyo avuye mu rugo ni nk'igisenge kivuye ku nzu, ni nk'inzu itagira urugi, umuyaga urinjira. Fata inshingano papa, fata responsibility. Kandi igihe cyose mutaye responsibility haragira uzifata. Nagenda kubwira ngo igihe cyose kuri abo bana baza kubura, hazaza kandi kana akabyicomekemo
kaze mu kibanza cyawe hazaza agasore gace gafata responsibility bari gufata hanyuma kabanza kamuhe classe kamafermise neza kamuhe classe umukobwa wawe kamuhe classe kuko wabuze kamuhe classe kamubwira turi mwiza you are so cute you are wonderful mukanya hanyuma acha kuzanira gift yakuye muri ubwo bwiza uzaca mubona abantu utatangura kubona abagore bari bagemurira nabi kandi nibo bakayasa ucutabara kunyambuka ku mugore wawe kandi umwana yarabuze papa we wamubwira ko ari mwiza abandi bagenda kumubwira ko ari mwiza nawe urabona yibye bana ubamuro ndi kumushinga nayo haleluya bavandimwe najya ndababwira ikintu kimwe papa aba bana twebwe papa dukunda kuba absa najya ndabwira umunsi bagiye muri retraite abana bari gukenera umugore aragukenera umuryango ukakubura ukagenda kubera ko ugifise ingufu najya ndabwira umunsi bagiye muri retraite nabo bazaba bamaze gukura kubera ko baba bamenyereje kuba mutabonana kenshi nabo kandi kenshi muri ibi bihugu byacu abantu bakunda kujya muri retraite bafise n'imiburiburi umuti umwe bafata regirema benshi baba bafise n'umuti umwe bafata hanyuma kubera ko mumenyereje kutaboneka nawe kijya gihugu akeneye kandi kiye gizo bakeneye nta kazi uzo muri muhira guhenyene nabo bamaze gukura bamaze gukomera bamaze kumenyekana kubera ko bakubuze nabo bagure mubwira mwana ndagukeneye cyane uzakuzanira umuti hanyuma umugoroba kubera ko nyene bibiri bwa mu bahe sunano hanyuma avuga ati ntagora ngiye gukora icyo papa yamubwira hanyuma acaza umuti awuhereza umukozi atari uramwira papa umubwire ati afise akazi kenshi aragiye ajaga ati papa wa muti nawushize ku kabati uraza kuwutora mfise akazi kenshi tuzosubira kandi nta kazi afise ariko kuko wamutoje kubura absence kuko wamutoje kuko mutari inshuti nta bucuti wubatse hagati yawe nabo ugiye kumurondera uri muri état de faiblesse nawe yarakurondera muri son état de faiblesse arakubura nawe ibyo uri kurabiba uzobisarura ushaje kandi hari ahantu wari ukeneye uzobisarura ushaje I tell you ndakubwiza ukuri hari muri faiblesse kuko nawe muri faiblesse niba byarakubuze nawe muri faiblesse zawe uzomubura hanyuma uca upfana agahinda undi muntu nimutegure retraite zanyu nimutegure kazoza kanyu mwemwe sitise mu miryango yanyu mwemwe sitise mu muryango wanyu kuko uyu ni umuryango uza gushyigikira niwafungwa nibo ba mbere baza niwagwara nibo ba mbere baza kubaza kuko abandi aza kuguraho baba twumvise petero yarwaye reka tugende duhora dusangira ku ikormani aza rimwe hanyuma agacaja mu kabari agacaja sinzi ko muri iyi minsi petero bizogenda neza pe ntazosubira aho ntabwo yakoze igitangaza kuza n'ubu kugira ngo aze igitangaza kugira ngo kuko iyi si dukeneye dukomeye kandi turi hejuru iyo bamaze kujya muri faiblesse urababura hasigara ba bandi basuzuguye nibo basigara hanyuma nawe bakaguha traitement ukwiriye kuko nawe bakagusubiriza muri rwa rugero nyine babasubirije kuko bibiri n'abantu icyo ugereramo abana nicyo baza kugererana icyo ubiba nicyo uzosarura mu gihe uza mu bakene nawe bagure hanyuma wicwe n'agahinda biragatsindwa n'Imana gutwara Mercedes kuko
umugabo wawe kandi bibiri gutegeka kumbangurukira umugabo wawe. Urashaka kuba umwana wabaye umwana w'itangazi kandi bibiri kubwira ngo wubahe so na nyoko kugira ngo urambe kandi ubone amahoro, ubonere amahoro mu gihugu. Najyaga kubwira ngo wa mwana we ntushobora gusuzugura ababyeyi kugira amahoro ku buzima. Najyaga kubwira ngo twese ngaha ibi bintu biraturanga. Urashaka kuba waravuye mu kibanza cyawe mu rugero rwawe urimo, waba uri umugore urashobora kuba waratakaje ikibanza cyawe, waba uri umugabo urashobora kuba waratakaje ikibanza cyawe, waba uri n'umwana ushobora kuba waratakaje ikibanza cyawe. Nagira ngo gusa muri kano kanya usabe imbabazi Imana, umubwira ngo Mana nawe ko umuryango aricyo kintu cy'agaciro bashyizeho kuri iyi si inyuma y'agakiza. Ndagusabe uduze ijwi ryawe. Subiramo mu Mwami Yesu. Uyu mugoroba nahuye neza ko umuryango wanjye ufite agaciro gakomeye gusumba ibindi bintu byose, gusumba ubutunzi bwose nabubona muri iyi si. Nibwo butunzi bukomeye. Mana mbabarira aho ntahaye agaciro gakwiriye umuryango wawe. Ku bagabo muvuga ati aho ntahaye agaciro umugore wanjye n'abana banjye. Ku bagore muvuga ati aho ntahaye agaciro abana banjye n'umutware wanjye. Ku bana muvuga ati aho ntahaye agaciro ababyeyi banjye. Mana turagushima. Subiza mu kibanza watakaje ikibanza wese. Resitora ukeneye kuba resitora. Mana urakoze. Ishimwe n'icyubahiro byose turabiguha. Urakoze kuturesitora Mana. Urakoze kuresitora. Urakoze kutwubakira imiryango myiza. Urakoze kutuha kuba abapapa nyabapapa, kuba abagabo nyabagabo. Urakoze yawe. Tuguha ishimwe n'icyubahiro. Tugukomeye amashyi menshi. Izina rya Yesu. Amen. Amen. Ntushobora kuba mu muryango wa Kristo utari umukristo. Utegereza kwakira Kristo kugira ngo azane amahoro mu muryango wawe. Uyu munsi nagira ndakubwira ikintu giguhesha umuryango wa Kristo urimo amahoro n'umunezero, ubanza kwakira Kristo. Nagira ndagusaba niba utarakira Kristo gusubire mu aya magambo ngo Mwami Yesu ndakwakira, ndaguha umutima wanjye, umbere umwami n'umukiza, ubabarire ibyaha byanjye, ngezeshe amaraso yawe. Urakoze Mana kunyakira, mbaye iwawe ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amahoro y'Imana abane namwe. Amashyi menshi ku ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro bw'amajambo adasanzwe turi kutumva. Bantu b'Imana, unyemerere ndangize kuri iri jambo. Iyi si tuyihaye ikiringo kanaka. Iyi si tuyirimo nk'abafise Mana. Uw'Imana yagushize iruhande, ab'Imana yaduhaye n'abagaciro. Umenye neza yuko naho imyaka yo muri isi ari mike, icyo umuntu abiba nicyo azimira. Icyo umuntu abiba nicyo azimira. Mu gitabo cyo gucira intimba aravuga ngo ba data bakoze ibyaha ntibakiriho, ngo ariko ibyaha byatuguyemo. Turiko turabikira abana, ariko ibyaha byacu bishobora guhinduka umuswa uzohembwa. Duhindukire Imana yacu n'urubyaro rwacu ruzobaho. Uyu mudamu usuzugura, uyu mugabo usuzugura kuko wumva umusumba ububasha cyangwa ubushobozi, niwe azokwegeranya, niwe azokubana nawe mu gihe cy'intege zawe. Ibyo uri kuramukorera wa mugore we bikamere ku mugore, kuko ibyo uri kurakora umugabo uno munsi hari igihe muzosigara muri babiri. Ba bana bahora bakuvugira nabo baragiye iwabo, bashobora kubyibura udashobojwe n'ibintu. Ibyo ukorera umugore wawe uno munsi ejo uzabyibura. Nubwo uti mbikora nihishije, icyo umuntu abiba aracibwa nawe azokukorera ibyo yihishije. Iki ni igihe cya restaurasiyo kugira ngo tugire ubuzima bwiza muri ino si, mbere ko tugira ubugingo
inyuma y'ibishira ariko twiyumvire ko ibihoraho ivyo bidutunga kandi ivyo bizotubakora bacu. Imana ikumira umugisha hasi iguheze iti narabivuze ejo ndabisubira. Uyu mugabo ndavuga abateruye turamunsi n'abandi baramunsi, hariho ibishina nayo vyinshi. Rero ni umugabo ukwize ngo kubivuga kandi azi agaciro k'umuryango. Ejo ku munsi wa gatandatu turatumira abagabo bose bari hano, abasore barimo, kuzoba azotangura saa 3, hazotangurwa n'inyigisho, nta manuwanje menshi, oya uburyo muzoba mwicaye n'uburyo n'ivyo muzofata n'utuntu twose ntabwo ari cute. Rero never vyoba vyiza ntahageze kuko hazoba inyigisho, habe ibibazo, habe gusangira, habe ntatiriye. Urafatiriwe n'ivyo ariko umenye neza ko umuryango ari uw'agaciro. Aburi kuribuka uronderera ejo ashobora kuvyo murareka weekend ejo muhafi mubwire n'abandi bose. Je nabwiye papa wanje nawe ushobora kubwira papa, mubwire abavukanye bawe, mubwire ababana bawe bazohabwa neza. Umugoroba mwiza w'abana dimanche tukaba n'umukozi w'Imana mu cyumweru cya mbere nyakabiri.